kematian ide Betara Sri Sedana ngatuang pemarjan Prakerti lan paitan ide Betara Sami tamakane rayanane mangkin wenten pacang anggen kematian upacara mekarya mamungkah ring raina mangkin wadah sapunika kedua pemargin upacara memasar Malih jebos dekat kala sang pemuspahan sampun puput pacang kematian agar adol-adolan memasar ledang sebeton kami gaya-gaya karena jenan pacang agen petumbasan malih jebos